Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Dan terhormat dan kami muliakan Bapak yang mewakili kepala desa, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, anggota majelis taklim yang sempat hadir, serta hadirin wal hadirat yang kena masih Allah subhanahu wa ta'ala. Sinina tomo-tomo lebih kengki hadire pemasi merajana pung Allah ta'ala engkau manimu kisi pada nawariang umur malampe adi singa ngawatangeng nerati si ular raja, bulan di mana di dalamnya terjadi peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan aga mancaji dampe-dampe lalne-walniwe angke tu mancaji bokori di manang naipake tu selamat lino akhirat insyaallah. Salawat nani apa selamat masa dari malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilolongi syafaatna sarimundina pun Allah taala insyaallah. Sininna tamu-tamu lebih ke hadire yaro peristiwana Isra Mi'raj mapamula ku Masjidil Haram napalo ku Masjidil Aqsa, dari sekian banyak kejadian terus letu ku Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, intinya hanya satu, aga yaro melo ipaterimayang sempajang alimalabina nabita. InsyaAllah yawanewe yaro menjadi pokok pembahasan utama. Yaro wita makukwewe ya koiri te sempajangi magampang nih. Kega wakada magampang si cocok-cocok sedingi yaro garakan na watak kalewe. Bangsa nana dituni suruti kayang. Isur mitir rokok, ko mas sempajang di tu namitah, iya ko tasik di sempajang tu syukur ko ijami 5 menit, iya ko ibalai 2 menit, terok. Jadi wangga iya magampas sempajangi. Magi pelik nang kamu patau samana denule papolero sempajangi. Iya mo ako lengin na tumalingi mo. Contoh, ang katau pole Mekah di nasempajang. Iya ro pole we Mekah di nasempajang mega tu pendapat ukwe. Ang katawita din na sampajang alasan na botyo ni. Pikuyasan maka di taci cama iya mas sampajang aku Masjidil Haram. Si ratu pasak bunasang idi aku masih di panasa na tama Madinah. Aku kana sa Masjidil Haram siya nga suka ako Makkah na palo ka Madinah. Botyo niya sampajakku. Jadi nasang iya na mo di was sampajak ko liso na. Ini. Satu. Yang kedua, ang katuro di nasempajang, di nasempajang letih pahanna. Magay nakada iyero sempajangi tanyato kewajiban. Nanigi-nigi tau puade makali sempajali muatu tania kewajiban
itu sudah dianggap murtad. Kafir akbar asennah. Betul na kafir ini. Nasabak kewajiban nangga imak kedatanya kewajiban. Angka tuli na sempajang makutumi-tumi. Magi jadi tak sempajang kena terimiji julu. Masa sempajang muka tu matu. Iya ku maku merong kamu harapan. Angka tu tuli na sempajang dimitu na teperi maka dan kiasa serimundri. Magi jadi tak sempajang Mas sempajang mana tahu na saya ni gaji mita ingka naga boleh ingka naga nasa tahu mati li sumacuri tu maka bahaya ko dito mas sempajang maka tu si kaya iya ko rumutaja li sumacuri ta di na mas sempajang musojo apa negalalan na ya ruto mati macuri ta. Jadi mereka tu kiki na tonrui. Nah, sekarang sini tu mutu bikin kaya dire. Na yero sampajang maka da kanang dinri magampang magi na marajin na papuli tau Nah, ternyata banyak alasan terjadi. Na iya sampajangi desi season na wading iwakili kita di na pada tiba dalingi tinggalingi unro penting na sampajangi di na pada ibadalingi iya ko ibadalingi di mewakili kita contoh iya ko haji wading iwakili kita ya sabadal haji. Seumpamanya angka tu matotak minri nomor na itong toh nikia minri nomor na haji tapi digaga pendamping na siaga ni umur na anan ni pulau na lebih maka dah kaya iya ko anan ni pulau na lebih umur na tu matotak na minri nomor na minri maka na diga dampingi wi suri jolo tu datu dan apa ta suruh makat dek iya na din le makat dek tapi dak bal ni makat dek aja na talama de na cucu apa mapat diutu tak maka de magi na din lan cucu lo tapan rasa-rasa manimat takut tabawe lo Mekah na digagat dampingi wi na din le makat de ale-ale pulami mani Iya ko tumatawal lo makai napi ko pasawain na masisah makanya biasa opo datawi makada iya tulong makai yung taciaman rasa-rasa ajalan na talaw opo lami mani mamanasi ka ewan ni yung kawan ni undi mamanasi dito isa makada mana milila da mamanasi nilo makka tanya ba makan mau beli bola iya le suruh tu mak mamanasi ka ewan ni o pulang ikor makan ka iya na taciaman rasa-rasa janalo na talo Makkah apa ayo ko Makkah tu man rasa-rasa pati na jaji maka di mana keman rasa-rasa asa yang rasa-rasa mo padicingin na jaji na tanya dicik bicukur dicik suruh ka na iya ko tumatawa kasi din uli makat di rialewe napay ko pasawain na masisa tu apalagi ko tumatawa cini ba goya pasawain minit teme ka masilang ni apalagi kung kani pengumuman na yaitu pramugari maka diharap kepada seluruh penumpang kembali ke tempatnya masing-masing pasang sabuk pengaman cuaca lagi tidak baik masilang ni tapi makan iya na kapang mati na iya ako iya ko digagat dampingin ni kesina melo ni teme jok karyali ni loko WC na pasawai na iya WC na pasawai di pagaga WC bola pada WC na pasawai
Jadi macet tama deh ni semasue. Itu mega tu moto makuru kasi. Okoy lala wesi na pasawai. Di gagal we, di limpa-limpa di gagal tisu. Tisu ni pagi. Ini na pikiri kijede. Makanya kalau kat Mekah, alhamdulillah saya sudah 4 kali mendampingi jamaah ke tanah suci. Turi bilau itu tanah pu doa aja jam bangun ke pasawai. 10 kisi di jana yase. Tapi kiri-kiri. 10 kisi di jana yase tak gantung. Sedangkan engka anak nanti dampingi wi, ia ko bae sang dia engka pendampita. Macuani to atau engka keluarga tak minre. Ia ro ko makadai milau je pendamping ai piti-piti anak nak dia mau perlu musuh dampingi mak. Iya ko dia nama perlu dan suruh dampingi emak nak terima pengalaman itu ko latui. Lo pada memang ni. Lamunnya mana pulang gimana ke makan memang aja mulau. Aga nasa ko mako ye. Tumen lo balancang kasi ko may yurusu. Tumen lo masigi ang kasi ko may alasara. Mangingito ni kasi emak lain naki mati si saya nasa masa ko lo caban di kadiku. Di ko na tuminrang ni. Magani. Ini saya sampaikan tanya makan cawa-cawa tania. Tapi kiri kimoi ya kumakun dalam medina tumato lebih baik dibadal hajikan. Wading wakiliki. Pikir si wakiliki wading anak nama hajangi cuma dia na cocok kona pete menre kedua pi. Menre kedua pi tahu na powat diletik niya. Pikun ko digagal na puli Mekah. Tersuruh bawan ni runangi dina bawai lo Mekah ni gawat di tapalwangi. Tersuruh ni sapa aku Mekah ke turin lele gora tu makala badal haj. Ni ke tu ya haji yang. Okey lo. Yo lini mak bicara ni ko di saya mak bicara tersuruh ni pembimbing ni pendampita. Suruh bicara raki. Ada sekarang dibayar 15 juta sampai 20 juta dengan sertifikat. Koro jadinya tu sempajang ke sana haji diwakili kita we. Atu sempajang maka puasa maka tu ia puasa ia ko baje sang dia angka to mototta na rapi ramalang. Sekali na 25 puasa malasay. Pure ramalangi mati berarti 5 interna. Ni kau di wajarang ni, wading wajarang uku anak na. Maku turu puasa. Alisan na, sekai sidekai, wadia sidekang ko anak na. Tapi sampai yang ni dia na cocok. Di sana cocok sampai yang ni makanya ambola, dia mulau, makanya dia kata ni apa pakai lagi ko, dia na cocok. Ini dia talau dia na cocok. Napa ni itu sampajangi desi sisa gagal lalu na yalla Allah mo to malasa tingkalingi peko ni ko to malasa tingkalingi iya ko to malasa mas sampajang nerita ripana maripa ini ta kasi kumelo mas sampajang suruh ni jama sampajangi iya na sampajang loro suruh to ni jama sarai iya ko marajini kadangi. Masa si kedi me patoko yaga me pak jin kumakoiro sure jama isam pajana namode na salai bolana. Yang kelingin dulu. Yang kedua, kung katahu mengoperasi dokter matangangi mengoperasi takut tamu mengeribe. Dia apa no di nasalai mati amai tahu. Piku ni cara ko makero pateru operasi wadi na jama sampajan namatu. Kola rapi isa, ya ko mengoperasi ni. Karena ini jiwa tiap boleh tinggalkan. Ya, seterusnya mengotoki di kota-kota besar, nalaki macet Makassar semuanya, terutama biasa ko daerah agak senero, melodi masuk oleh Sudiang, aku tu sering macet. Sekali nama cik mengeribi apa? Tumi lepang ajak kamma tu lepang masam paja magni timundri.
maka baginya boleh menjamak sholatnya. Kini matun rapi, namang. Ia mau nereko tau madisi tau magala, di mana jamak sempajana nasalai pi kampung na lebih pi 20 kilo. Itu semua 20 kilo, tani 20 meter 20 kilo. Pada ya wani mamanasi nak jolo perbatasan nawajo sidrap. Sekalin na jok kasika rapi nak loro wala to nya serak apa me kalau balere materulo boni pura loro ko balere napa pura isa ko boni lebih 100 kilo aji na rapi loro asal to nya serak itu pura nangi mas cerama kakoro na rapi kanangi boni mangeribi wala to ni sai iti kanjana apa magai salaiwi kampung ni lebih 20 kilo. Mendri kiju pandang narapi beru loro asam paja loro ni jolo iya koko ki masige lepang acori mangi puri matu mak beri salangi mangi soro ni male asra don rekang itu jikanya naga mata aku tuato ngami entah cinampa mi je metamu itu mape sabu woi dia je nasi wada nasi wada. Iya kau tahu di situ dangang emakna, lakinna, anakna, dikasih wadah, taruh api. Iya, ini api ni megala datang nasulang itu. Napa telak ni sempajangnya apa dan sebagainya, itu gara-gara api. Napa telak sempajangnya. Nah, jadi saya ulangi kembali, maka dia sempajangnya di na cucu, yalla. Iya ko mas malasa ki mau malasa asam pajak ki ko itu le tatong itu na ki le tudang liu ki ko to liu namo 5 tami pakai do kedo makewe ko dia ne tulek pakai 5 ta namo matatta mani iya ko mata de to namo le kedo lipu imang apa mati ni ini salat penting Bapak yang hadir. Jadi saya minta maaf dengan sangat. Jadi makanya ia sempajangi desi sesisa nawat diwakili kita bahkan unro pentingnya ro sampajangi unro sepentingnya itu sampajang biang hadir maka dia lima lebih nabi ta mantaraka salah nigi melai sampajanna muta'ammidan dengan sengaja. Itu nah kata itu nah tungkam itu mangan di kumakero maka Nabi ta dia termasuk bahwa kufaran jihara mancaji kafiri. Jadi dia nak dingero maka dia sempajang ya katim itu melai dan sebagainya. Ya apa ku ya tungkelingi curitanna. Bakas sempajangi unro hebatna unro na sempajangi maka soli haji yang kusukna. Mapuasa te maka rejing. Tapi taniri parisa jolo matu. Tetai sampajangi parisa. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salat. Nah pertama mati parisa sampajangi. Tania haji puang haji purada ka mau haji purada. Tani ti sapa ke sampajamu. Na saya pasak ka kaya puang. Inaro nange kuite bapak hadir engkau tahu ya ko haji malah dalam tu mamai. Di paji baja mindri mak kecani paja aku tanah. Engkau lalu menteri telepon kakak di ustaz. Dia kan awak dingi suruh ngasangi. Kak makin sebut di kami masih misak masih gaki mindri. Anakku diga suruh ngana. Pakan jaki ni banyak tak. Iya ko napi tu turun pun Allah Taala telejak Mekah. Dia tamate ko dia tapuli Mekah. Tinggal rangi. Dia napanya napi kiri kilau. Pak ko je mindri mi apu ni abuti ngapuku. Magi ku mi buti ngapu mi boleh pakai mak jemput. Lim tu ni ana. Itu. Jadi engkau tahu mana tu mamai ku makro. Engkau tahu kita tahu rajin masak ke rajin masih dekat. Magi ni lima sampajangi. Engkau masih giu boleh mak pengajian. Pura serak. Aja nak tepi rumah sigi. Maka de panitia na masigi engkau rumah narai ustaz isali wacit dimitok bangun ni kak wih. Mega tu dinero kali mega sana.
Siya ka na nila, salap bitalur 100 juta. Si dimitaw nasa. Tapos maka di panitia, si dibangi sayangkan mo sa kamaki, di na sampayang. La ilaha illallah. Nanak ko sa ding. Rajin mababakang kataw tu, mabangun masigi di mana-mana. Disayangkan. Dia sendiri, dia sampayang. Dia na tahu masigi. Coba sekalian. Dua niro, ang kataw tahu, rajin mapuasa, di nuli masampayang. Napaumito makaliya sa ustas, iya ko sampa puasa, taro kasi pagalilu. Mana ka, mabalik ko sampa dyan dito lay. Makaliya puasa ustas, iya na ganun makanjarikin na, iya na ganun na sila latu Kamagi pala sampa dyan, nasa iya tiyak pacaw ka, pacaw pa aja. Yan asang, aswaso. Wani-wani, subu-subu. Upang na pinasa, pajero na ako, mati pi. Mati pi. Ang kamoy ako, lalan na, namuli tamate. Iya kong kacama sampajang, ang katalulalawal diyola. Morosit di, iya ko anana, itawe di na wajiki sampajang latu balik ka. Jadi gampang ni, anca jana na teruki. Kucak, gimana sampajang? Yang kedua, dia nak kena hukum, tahu matindro, latu telinga. Iya kong kamatuli sulo molana tapo matindro oni penga pinatalinga contoh aja nata sarai subuta loro asara mangribi aja nemu sarai mari pungal tala patindro ka jadi kong kata uciama sampajang suri matindro atindro teruno yang ketiga, dena wajiki sampajang, dena wajiki hukum, dena kena hukum, tahu jangan letuk mainga. Di mana? Angka tahu jangan, iya aku mak bicara di si bayi di bayi. Maka dia anggota bajik masiri mo pa jauh jangan. Maka jika dia mak bicara. Nuli ka pak bahasa nane, dia nuli mas sampajang jadi terima tahu jangan materu. Itu. Jadi li suka pengen pos kele maka itu sampajang aja lalu kagak. Makanya anak-anak kita ini sejak dini itu pak gurunya menyimas sampai mondri pituru su puasana. Iya kung kawita tahu bu, iya nas sampajang mo tahu na mo di tasuri mapuasa tu. Tapi tagiling gere. Angka tahu kau sejak kecil disuruh mapuasa, letuk maraja na ini ampi sampajang na, ini tu rajin mapuasa di nas sampajang, iya na. Nih kelisu gere sapa matu. Iya ko puasa di nas sampajang, balala tu, balala. Pas sampajang di nas puasa jarang. Tapi tagiling gere, iya ko puasa di nas sampajang mi gitu. Tani anak tong matua. Ma puasa di nas sampajang iruna nakatani, maka dia puasa na kan nasi ulah capu. Ya tu nasanya sampajang ngipacu apa upan aja lah tu ir. Asas sunah wani-wani subuh-subuh. Maka nak kamang ke cauki mas sampajang asaso wani-wani. Ma pilih ta cau pandri. Ni gamare kidale macam maka dah pungal taala ka yamping itu yamping itu suruh ki mas sampajang asuan ni apa asuan ni tu apa pidali na puangi. Masa gi kotong mandri buteng kelingi made cingok sit ditu pamase maraja tania bawang itu papedale ya sa papedale kong kanandri ko yolota tania namo si kokon nandri si kokak beppa iya ko denun le mandrewe tawe digagi pamase maraja ngitu makor to palai ko malase tawe makanya kung kato malasa lotita aja ni jing buangi beppa na buangi bo apel pakon ron me tu jamu masa ga masa gak balik ni buar ni bingkisang buah apel anggur ni tanamu tu pakun rana se iya mi jamu itu tu jadi lek tu kira andri buah apel se ayo di wandri ya ipitangi anggur sih aja nah ini mandri apa tahu malasa terpaksa balik na bagi-bagi pakun rang coba gere dia pak guru kiye. Iya ko na sekolah biasa kasiban na malasa. Ustaz mo ki jang ito mangkut di rumah sakit. Apang bawa na? Akari mo kising kebeli kambing kisang besiku kai aja na. Dui saja kita bawa ke sana. Biar berapa kumpul-kumpul nih. Iya ko dui wadina Pak Bura, wadina kamajara kasih rumah sakit. Iya ko bepa.
Nui. Iya si lonjok-lonjok balik lah tu mulai nak bagi-bagi mi tahu. Masa kak dia tanya maka dah cerita ya. Biasa mana mau tu tita. Seterusnya hadirin wal hadirin dirahmati Allah. Pikku ni kira-kira pada ustaz aga ni pagau na wedding maromo pagau sampai jange. Tikalingi. Biasa kimita tukang batu. Iya ko irite rajin na tukang batu mak balakaso makaroba batu mapuluk bata mapala bosi-bosi maginawa dikira-kira camelai makali jawabanna nasaba ni ngerangi wasilit na jamanna kamakiro makali kota maka 30 so lawat di nga materima 3 juta wad di nga macicil motor jadi kung kataw milkar motivasi maktalawang nasaba ni ngerangi wasilit na jamanna makutu sampai jange iya ko tuloy mengerangi wasilit na sampajangi ini tuh memberi motivasi maka di ko masampajang maka di gere guruta nigi gitu pakanjaki sampajanna ipakanji gitu ipakalinon ko pungala taala geruso di melongan kiti pakanjaki pakalota na pungala taala iya tuloy pakanjaki sampajanta ipakanjaki itu ipakalinon ko pungala taala aga pikira-kira tatanga-tanga mi kere iya kung kataw na pakanjaki sampajani luar biasa badana tita mo pakailan na mo tita mo di nawat di sala tu makoniro sini tu mata malak bikin ke hadire iya roi di biasa ditur nomor rigau curi tali ku iya roi di biasa kak digani tataw bicu tu ni ditur na kamu dah ditur na kamu dili pinak dia na Digaga je. Digani dah tahu. Itu merumo ipandangin ting. Tahu? Tapi barakat na bawa biang hadir. Irwatun na kalau nak masih kang sungko ku kasi amdari macalak ni si Pak DJ kaya lah sungko. Macalak ni pakai mobil. Meneri gora ni anak muda awirin lang maka dah jumagi. Itu mati. Malah kerja masa Jumat tanya Jumat tu melong masa pejama ngeribi nak gora kala Jumat lagi. Mako ni lu apa? Pacu-pacu hobi. Angkat rumah kala kate dewa te. Dia kata rupanya. Lepak guru kak guru tahu tu ko pesantren maka dia bokong kata miliki lo ko jamu jampangi perisa ni bang alai maka dia pali ko cucu pangili tak dampengi kak puang iya ko sale pangili dampengi pangili pakai salama itu mbok ia naro lupa ke ya waktu kuli 10 pesantren apa ina mengaji masigi tolong masigi wi turi gora mana ngiru nak muda iya maku kewe di kak gura apa mangoto na iya alai nama lalang maku mani maku ke ye ustaz ye anak iya mana pura gura biasa terus artinya apa barakat na sekolah agamai barakat ni balik dituak kepada saya ini ahli ibadah untuk meyakinkan kita bangsa anak-anak tak terpedami mani makalina makanya tu kutu mas sempajang puang Allah Ta'ala murusu ke dalik tak jama-jama tak kipakanja ke sempajang iya tu motivasi yang enak tak apa ya terus terang ambukku almarhum dua malak dan patu-patu ke batu na tuo na pula malaki iya ko to si pulu-pulu na maka ni ambukku enai aja lalong di mas sampaya digaga buat tak yolo na puangi iya ko dito mas sampajang iya ro na pajang na pau tak cedemi tapi marepa ina pau jadi ngerangi aja lalong di mas sampajang iya di mas sampajang digagang kamu yolo na pungala Ta'ala coba angkatan na po tumoto makalahin na misamo sampajangi di mo asumi tatajang menengi di mo pura si kadua pungala Ta'ala pero jadi masa gi masubu coba di pura si kadua pungala Ta'ala makali guru kuruturan Lesaripin Ali waktu kuma pesantren magi nang kanana mati lalang petang itu nasaba itu na mati lalang petang demito na sadia pagawi perintah na pungala Ta'ala tingerang iro jadi mapalin neng kastas lolos macap pidi na sampajang. Iya kong kemakur mo lilit na lolos si.
Jadi moi tapi dia nak sempajang. Iya masalah ampi. Ni kana boleh induk na yari gi bapak na. Tinggal rangiro. Makanya tu matu bu. Iya kong ka bembe makka jata ni atu bembe malak di tandro-tandroi. Ni ka malak di tandroi. Punne bembe iya nak tayewe kulina sempajang rapi balik ka dia sempajang tabe isapa mana mal tu motano ko serimunri. Hei, ni ka san mak tak. Mana kali mas sempajang. Maka di itu nak kena suruh ke emakku. Ya suruh mau bini makna. Jadi maka di guru Tasinuddin MC almarhum tidak sedikit orang tua tidak jadi masuk surga karena lalai dari amanahnya. Nikero sehari-hari anak nadina sempajang nasabak induk na masalah ampi sini teman-teman malah bikin ki hadir. Makanya 3 sempajang. Yang kedua, papasan nambok waktu na tu aja lalu nak mulai kota niya nutta. Kelingiru. Iya rugi na pajak aja lalu nak mulai kota niya nutta. Diga gacoy itu kan nutta mato yalah. Iya kon na tayo nga lay. Dia namanya mama pada ni nak mandrai. Apa terima kalau anu aja telo wandre, anu aja tiwala. Terima ko akiro. Aja lalu nak mulai na. Iya rugi na pajak apa tu betul kan. Aja lalu nak tali kota niya nutta. Iya terima kuki. Wih, mana sana saja tanya nah. Mana kali ini sepasilengi sana lah nasi basah sana lah na tahu mana numo ya ron kalalo to dini sepasilengi kelah bini kui tena bini kui. Mana kali ini seru ke bini na. Bini na mesti tu rupa. Mau ke pa? Jadi kotolisu rana-rana sempajangi. Iya komelo ki maromo tapago sampajangi tingerangi wasilitna. Bahasa na mas sampajak duhai. Makan jalan tu mas sampajak duhai ko ganna ni tasat di sampajak limo tu tak betul na. Makan jalan ni tasat di sampajak limo tu tak tajamai sampajak duhai. Iya kong kata pagawi sampajak limo tu termasuk tahu syukur. Neke kong kata makan jalan sampajak limo tu neke na jamatu iru sunai termasuk tahu matan syukur. Makanya orang yang banyak sujudnya, banyak syukurnya. Orang yang banyak syukurnya, pasti banyak rezekinya. Silakan coba. Jadi pamasina pun Allah Ta'ala bu yakin nga makada barakala sampai jangan alhamdulillah. Nabi takib pun Allah Ta'ala yang nyemangi lino. Iya. Loki masigi apalagi ko yun layar sampai ati bisa pa ko masigi no di na jiga pada. Iya, majami makana malumo manang itu papula dale iya ko turitolo masigi. Mega baraka ako masigi itu. Iya kong kapulangi makala perempuan itu lebih afdal di rumah daripada di masjid. Pulang kala itu dulu. Pulangi makro. Memang makun raya biasa, makali nabita makanjak makun raya ko koy bolai. Watiro magai dina ama kampungi. Pakanjak kiri cede peringaratay. Watiro dina ama kampungi. Sekaling nama ni kampungi makali nabita la tamna'u nisa'akum al masajid aja macang makun rekun mulau ribolana pung Allah Ta'ala. Apakah hadis ini bertentangan? Tidak. Cuma kondisi zaman yang tidak sama. Watir dina amang afdal di rumah. Din amanya mau ke silakan ke masjid. Angkamu cocok ya perempuan afdal di rumah, perempuan yang selalu memang tinggalnya di rumah, tidak pergi penganting, tidak pergi ke pasar, tidak pergi mamol. Wih, minggu-minggu lo boting ulang-ulang lo mamol, total lo rekreasi, nomor sida sana. Menurut apa duit? Iya komakoye tidak afdal di rumah. Tengkelingnya lo. Silakan apa sekarang Anda akan rasakan. Apalagi kok mabele-bele bolata. Toh? Tumutuk na julo si tangana pa. Si tangana pa. Aja na tatisi di tatahaju. Dito wacaki. Samana sa di ko tatisi dito matahaju. Mandari marum kibatin rupi mang tatean na pito mo to. Ito, coba gere ko si tangana pa. Tambahangi ha. Iya ko si tangana pa to.
Ataruni jolo cemme. Ada pakar kesehatan bilang begini. Kau engkau tahu nak gula. 40 tahun ngumurukna. Suruh mandi 40 kali subuh sebelum subuh. Namun itu menormalkan gula, kolesterol dan asam urat. Tentukan gere. Mandi sebelum subuh. Tapi kau yang menurut pakar kalau seandainya engkau malah ada gula namanya menerima sagu murta 50 tahun suruh mandi 50 kali subuh sebelum subuh. Jadi setengah apa? Oto ni. Aku tu motor mah teruni jolo cemme. Manum itu bawang. Itu ko subuh-subuh ke dia maromo te curiga. Iya, maka dai pura sih. Maka dai taruh ni. Pura te makoro. Mau mana tu cemme subuh apa curiga sih? Itu. Jadi si tengah apa aku tu pura nama cemme mau mawakka tu apa pinal dingin tu mas sampaja aku tu cemme jolo. Mawakka apa pinal dingin. Tu mas sampaja ke jolo tu sama sampaja toba jolo. Buan rakamu sampaja toba. Rakaat pertama Fatihah kul ya. Rakaat kedua Fatihah kul huwallahu ahad. Pekunisas kuliga gawapala Fatihah bawang Fatihah na aja na apa pengupuna ina pura Fatihah toroko na pa digamu apala. Pekunisas ku Fatihah dito apala ilaw ni mate. Mana ka mana Fatihah din apala. Eta na tituri Fatihah wajah dibaca. Rakaat kedua digagat apala Fatihah na bawang roko ni. Pure matero iya koto sujud paca pureng pura ni baca subhana rabbiyal a'la baca ni makada Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Iya rupa dengan Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Boleh Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Pura mas sampajat tauba itu mas sampajat tahajud na. Duan rakang macam malampi mo potu ambak si duan rakang pure roy napi tati apa kamu apa ala si duan rakang jadi enen ni ya kau kena nyeneng melogi pak kena ruang kamu potu asam pejang hajat siki kan kemana tu hajat ta tu kemana hajat ta tapi bu diga gacau itu koi di tu matoi turimilo doang bijai angkat tu cik dia guruang ni. Iya indukku tuh mopi. Mandari ka na curita na pana to ya wan kalinga siya gani set dito matoma curita na pana set di wan kalinga makane. Iya tu iya na iya ko wilo doang pura ka mas sampaja tahaju iya ko wilo doang ki na pitu ki masila surang o patung ke kitu tasi di sidi. Kapan lingi permintaannya? Itu bangsa na aku makunri na anak makunri anak daramu patentu maka diipot tering kasih dalin alakai kamu kero iya si nomor 2 pemanya kalolo kadang itu po kasih kalolo taringi kasih dalin nama saya na di napak benalina kamu kero kamu cucu iya wi jadi itu nasangiya na upat tungkel kiki nomor CD aku permintaan nih pun ni berkeluarga yang kasih tupang pasti dupai yang kasih akatan apa taringi dalin ketujuh bijana masih pulau maga nomor 2 sih agak permintaan nomor 2 makuru tu matuai jadi bahasa nani di tomotokin ke hadiri digaga pada tu kanjak na koi di tomotoy milo doang bijata makanya tabe ya kung ka anak dena sukses lau salah aja tu mabela induk lo makurasara ya tu tak dampain kai na iya ko induk milo doang bijai digaga penghalan na si bapong Allah Ta'ala. Kita coba-coba negara. Seandainya ada ibu yang hadir di sini, biasa anak tak betah. Coba gari pamulai matu bu. Untuk kimak darari kupung Allah Ta'ala. Aja nasi wenina. Iya ku tapang kasih kesempatan. Iya siro Ta'ala. Sana tilo bang. Kasih aku puang. Internet di kagul leku ya apa. Iya tepat tak gelinga kak kasih atin apa macam dia anak madeci. Angkana tak kasih pemanya mitit ni marakota. Marakota ajang.
anak darah kedeng keje puang meta ni markota turi marakota aja mi turi janji mi je puang ingke kasih we na tani hati di puang pasiruntukan kasih puak jodoh nah insyaallah pada itu benewe mata ratu tu pak doangan na benewe iya milo doang ilakaina tinggal ini. Jadi orang tua mendoakan anaknya itu marumuk na terima puangnya, istri mendoakan suaminya marumuk tu na terima puang Allah Ta'ala. Makanya ini orang yang ke bineta tasure bineta milo doang ki iya kumpamanya mikilo mak jokka basenani di ibu-ibu tabe budi ko mandrini laki tak itu dah tudangi jolok koro wih mahapi matui maka laki capunan rena saya lo musaji ente kan aku mundri kapan turi ke itu pure matu manre iya ko melok jo kalau jama-jamana laki tak tabe buat iya tu nabi ta denul lima lupai Siti Khadijah matangangi nabi taliwu-liwu kopupan la Siti Aisyah wi tapana rampi-rampi menyana tepuasan na Khadijah maka di Siti Aisyah maka mana dini paje rampi-rampi robini toh mati tuni maka di nabi ta deul lima lupai Siti Khadijah na sabak engka pasingar na taruh ko ya jadi kau ciaki na sarai lakai tak insyaallah namun nakaput janda dena lupa iki iya tetapi nih maku kebu iya na de tajaga made cengi lakai tak abala itu abala na tanya na jana na maku ke terding itu lupa tapi kiri baru cakwe tisamo bu ko wajo kang wajo itu iya ko sidrap melo tasisa butau masarah si tau sidrap lo ka pinrang makutu lo ka suping pada mui sana lo ka waju lah liwat bawaju melo dia sebu berkas antri mi masarah itu dari sekian banyak penyebabnya. Makanya tu pemerintah dia napanya tegaskan, aja mupalakai malolo anak ta. Magai iya rumega masarah makukuy pa. Pikut na marumo masarah, dia pa ni samana sunasui. Dia na palar yolo, nape kalasan nangis dia na eriyo toriolo maca ni mana supak biasa macule-cule mana cunacu. Makukuy tu lima pisabu gino. Nung betul aku memang nasun lah biar makurile maka jina saya pas cucu ni kung kamu dinalakai aku dinalakai kasih digenak pas-pasang turi magalak makurir ai dia gagak polo lakka nalakai itu saya minta maaf dengan sangat ini jadi lisu kape mabut tabe di gaga cau itu koi di milo doang wijata jadi iya tutu matoai masarami tu pa nasarimi tu pa na po dinalulung wasilina pada je bapak galunge iya na kapak galu purna tanangin na kada selamat tinggal de mutanga-tanga mucile-cile galung napa mu du pasari contoh payu bariki ita kari pak galunge napa melo sapa bini napa mi sapa bini contoh ada itu sebenarnya iya ko pak galu me sapa bini dia tu sembarang bini na sapa jo lo bibi na makanja kama kero mako tu mak bini iya ko miki makanja wasila sapa i bibi ne iya rumile mu bini makanja ya betirna poliase kama kero napa pura si rumah tu malah lepai jaga iwi ya ala pasara iya indo ko baba bilang adil iya ko nita ni mataku macam lah kada polisi dio iye ukur polisi nangi de gaga lega luta si popang macam laje angkat orang kero napa aku turun no menonton elektuk biasa ro sekali nak kena mende tengah beniwak di bola kami ni ambo nasang kepo le kapole kak menonton sa
iya mondrie tanomo pa tanggaban ni tak dibola ugat tuki okko na potata ngarilla wah mai tapo na wala ka manako na tuwa yang gutay ay di na cocok pamasina po ngalatala di mituna jadi ya walay contoh sekali maka iya mitu tu mo to iya ko matika mitilo ko yana di nawat di ni tiwasilina pada bapak galung iya kong kapagalu makona modlina pura tanangi selamat tinggal di merji mulolongan tapi coba garina di na paja mo silo pelumitai itero mapacolowain on ratanga bani mega serina na bajaiwi kalamana kasi si paplo bukaso magi makumitu baru pada palo wijay yellow doang mitu pa tumoto tanga bani buarangi wae barakaki patika sapungi do cilina sapungi serana bacangi inna salnahu jurus 9 namanya asira apa jurus komelo ki mau kimi tanah tabadecing ina ko si dimi jurus to pakai ina pandreseki nambah jurus ula maku berusangi jadi angka syariat iya ro lalu pengalaman na juga kak mak ibu angka tomatua na pulang mak de alhamdulillah mak beraka kasi iya kata guru nak tak nak de iya nang ka guru tak tama kampung pasedami to kawai tabi guru tak tabaraka ki kasi me ka pinung anakku mamagi-magi pada idi makuro ni tapi si guru tak ro na pala pinung iya lam itu pasara ang katuto matuwa kusingkang pura ka macarama tapa makali jolo na cinampa kamagir na sang kang wetir salawa lo bahas makali itu salawa usas luar biasa na barakan itu ke anakku eneng anakku naseng alhamdulillah semua sukses dan patuh pada agama Allah kagat tagurangi makali ya anakku ustaz bapak ero ambok na makali ya anakku ustaz iya mana timpui di mito na so palaba emak na timpui pak ko ya timpui wala mito sara peko cara aku timpui o patung ke kisalawa patimpu ku loko anakku jadi wite jo loko anak pertama ya anak pertama aku sas ya timpu materu maraja nih alena me timpu maka dekat jangan selama saya katanya mampu jangan kita suap maka dimagi bapak kade insyaallah nak mak beraka salawai wite beraka anak pertama wamba sina nomor 2 makotor nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 turi makem itu iya mito timpu anakku magala ni timpu kaldena iya patimpu ki silakan coba jadi jalan itu pasara makotoro angkat tahu peko to si batin mana nana maka dia ya ustaz iya komelo na taddu anakku komena taddu anakku lo sepuang ijo lo ciliatau nama kada ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun sepung do cilikan anak insyaallah anak itu akan menjadi penyabar dan patuh tinggal angka tahu nala tu isari iya na pura mas sampai jam mangribi no bini anakna na patulangi ko yulona na pada baca ngaga inna anzalnahu ikatelu na pada sepunga sarana matinulu anak emelo mengaji terus iya kung katoma-toma kala ang kanura na yan berhasil malicim matui ay toma-toma kurasari aku lina pada batana na ta iya rote batana na turi moto masa paya tajo iku turi makan damu amma na turi lo mayukir oke wita sawi si payukir makunri iya ko daerah sope bu na pulang ate kurso baka dia ka pang kosit drap ustas orang nebe mituri minta milo timpat tanga taga bani kaya na sa iya ko kampo to sase makun re itu situ milo timpat tanga ko taga bani ka ayasa lai mayukir pure na saya dakang ko sase mapayukir berhadiah asira puluh na persing hadiri makun re mayukir bayangkan tak gilito kan lino jadi oleh karena itu sini na tomo-tomo bikin ke hadire de gagat cokanja itu sampajange yonroi mangilori pung Allah Ta'ala terutama di tomo-toki angka tu si die ipacapur nih ya angka tu si di lawi angka tamunna sekali na mengaji masigi iya ro anak na pun na bolero tapa sibuk mana ni sapa pakai na lo masigi
Iru si bawana tamui iru tamui rumah makali aga tatuguran kana tawi dia mana dia tagora-gora lo mana masigi makali jawaban ni ibu na boleh iya naseng anak daramo pa turiwilom itu pungal rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Puang tapancaji ka tetetungi sampayangi makuturu pole ko anak apoku didik na maseru terima perilo doang. Itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi maku kewe di tapamuli turi baca ko sujud paca purangi insyaallah anak ta apo ta katurunata dari mana ngatilulu pengala taala mas sampajang. Sikoni rukapang magi-magi na Pak Baraka Allah Ta'ala saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.